Korente wa kumpala chapter mwisatu. Bana betu, chivo musa kuyukila neno, mudibu bayukila ne bantu bari nyuma wamvire mukulu lombola nashi. Kadi mvone bwakunu yukidisha, mudibu bayukila ne bantu bachiri ne meshi abuntu, bachiri bana muditaba. Kepamvo munu nuishe mabele. Chimwakunu pa byakudia bikole. Bwalukanu ene banji kupete bukole bwakubidia. Nasha mpindie umene, kanu ene banji kupete bukole bwakubidia. Bwalu nutiji nusomba bubantu bapanu. Nudi nubabangan. Nutandangan. Kebidi bileja ne. Nudi bantu bapanu. Nweza amubidi bantu bakwa bubonsu benza. Padi umo wakunu diwambane. Mema ndi ndonda Paul. Mungane. Ndi ndonda Apollos. Kanu ene nweza bubantu bachiri ne meji apanu anyi. Kadi Apollos semene nganyi. Paulo kabidi nganyi. Tudi amubene mudimu bamvide mukulu. Baba banufikisha kuditaba. Yonsu wakutudi udi ukumbasha mudimu udi mfumu mufundile. Mvomu kune mamin. Apollos kumyamina mai. Kadi mvide mukulu ke udi uwamenesha. Na kumudimu wa mukuni ni wa mumyamini wa mai. Udi wapatupu. Kadi udi wenza bolu kemvide mukulu. Bolu yeye udi umenesha. Mudimu wa mukuni ne mudimu wa mumyamini wa mai. Udi wa mushinga wa mumwe. Vide mukulu ni afute muntu yonsu jende difutu. Bilonde chile mushinde udi ukumbaje mudimu we. Walu tutu kwa chile mvide mukulu mudimu amu umwe. Kabiji nwenu nudi budimi bwa mvide mukulu. Tudimu wa kwamba kabiji ne. Nudi nsubu wa mvide mukulu. Bilonde chile dipa jimvo mupete patupu kudi mvide mukulu. Mfomu longolole bya kwasa na binsubu. Meme kuibaga kabiri chitaku. Pinje mukwabo udi ubandisha bimana. Kadi muntu yonso amanye mushinde udene bwa kuibaka. Bwalumba mane kuibaka chitaku. Ke Yesu Kristo. Kabene mwakuchujula kupingisha chikuwa. Pamwe bari babandisha pa chitaku achibimana bya mpaungi. Nansha bya chamu chitoke cha mushinga mukole. Nansha bya mabwe amushinga mukole. Bakwabo bari babandisha byenza ne mabaya. Nansha ne michi. Nansha ne nso ne mene. Kadi mushinga wa mudimu wa muntu yonsu ne umwene kedituku dia chulumbuluilu. Wali dituku adi kapye ne kateme. Kape akune katete mudimu wa muntu yonso. Wakuleje mushinga wao. Pikala muntu mubandishe pachita kubimana bidi kapye kakai mwakosha. Ne apete difutu. Kadi pikala kapye kosha nzubu uvai mwase. Ne apange difutu. Kadi yeye mene neba musungidile. Mudi muntu upichile lubilu mukapya wakupanda. Nudi mamanya bulelelene. Nudi nsubu wamvide mukulu. Kabiji ne. Nyuma mwimpe wamvide mukulu dusoma munda mwene. Nankupadi muntu upula nsubu wamvide mukulu. Mvide mukulu ne amupule ne yeye kabiji. Bolu nsubu wamvide mukulu uri wachishila. Nsubu wende au kenwenu mene. Muntu kadi chimbishi. Ikala muntu wakunu julutangile bumwene meji wapanu hapa. Achenza mupale. Bwapete meji abusho. Bolu meji apanu adibupale kumpala kwa mvide mukulu. Kemudi mukanda wachishile wambane. Vidi mukulu du kwa tabena meji mubutei bwabudi mubwabu. Mukanda udi wamba kabijine. Mawesha nangila udi ushingulula meji adi bantu bele. Udi mumanyene adi achanana. Na kumuntu kena ne bwakuditemba bwabalonge shibende. Bwalu byonsu mbyene. Paul, Apollos, Nasha Petro, buku hapa nubujimu, moi ne lufu, leru ne malaba, byonsu mbyene. Kajinweno nudi bantu ba Kristo. Kristo pende udi wamvire mukolo.